Tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga orasyo, tata. Nana, agmanuak. God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Kwa, anya mo dahi tadam tamagamon poreng. Ala, umay kayon, Jason. Ayaba mon tanobyam tayntay uminom iti buko Diyos. Ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayon. Si kamot poreng. Ilugar mo man magti panagdamag mau. Nakasangod jay nobya ti anak mau. Ngamkastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nangruna no saan mo't profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag. Di da pa'y sinungbatan day jay ang damag ko. Dakas ano, sampitaw ka mga main. Kahit no saan profesional jay nobya na. Anyat aramidam. Nagawan mo't a panunot nan ngay no saan a profesional ti asawaan na. Profesional di anak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na. Anyat mabalin mau no saan profesional ti agbalin na manugang mau. Awan maaramidam Saan ngagpampanunot da nga anak mo no kastaman bilang. Ayan ni Jason aya. Adada ijay likod. Uraya makapanaw jay nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya makaawid jay nobya na asakan to agdamag takababain. Itatanagawid ang genobiam, Jason. Sungbatam ti di mo sinungbatan na sa ludsud ko. Padamot la ka de a professional genobiam. Anya trabaho na. Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo na nang? Nagpatinggal iti second year college. Anya? Apay ngay. Di ka lang nagpili mo iti padam a professional. Anyat serbim anak adal no awan mo't adal ti asawaam. Ang mapay. Asawaam ay aday genobiam. Uwan ana nang. Tulagan tay kung mga rudan ti panagkasarmi. Anya kamutan. Di ka lang nagpili mo iti agbalin nga asawaam. Diyay kumamot padam a profesional anak ko. Kasanungay ang makaurnong kayo no si kalat adda trabaho na. Kabalak asuportaran ti pamilya nga uray siya lang tiyag trabaho na nang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarom kumamot ti panunot mo Saan laaday tagatil mo ti paganandaram. Nanang. Diyay profesional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umatan nga uray awan na ilepas na. Sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa'y ngagtrabaho iti unag ti balay. Kan nalay ngaglutaw. Oray man gagat na amin agagat. No di matag sweldo. Awan serbina. Oray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang nagitadda dito'y nanang. Kahit man ano ko oray tapasig damat a profesional. Nagpipintas ti trabaho da, de kotse da pa'y amin. Saan na makaanak na gijay nanang? Apay, diyo kaya, timaadaan iti apukaw. Ayos laeng nga uray awan apukukan ka. Uray taadda apukukin nila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Ay, apay, awan sa balin tay kumapadam nga adda na ilupas na mo anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang. Ni Jenny laeng tay ayatag. Iso ti kayat ko nga asawaan. Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Jak masango, ado ti asikaswag. Anya ko mati asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kag dagijay mulak asabong so katakti patda, tadadakildan. Bastit una yun dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapno malpasan. San atilay pampambarmaw. Kasarda pa'y laeng uray sanon. Katuwan Gapot talalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na.
Unang di namot na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait ngagsasarunaw na kita anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayo. Awanag ti adu pa yasaw. Nakamamuan na nga iti day janobya na nanang. Diyak mo no sa dino tinang pidpidutan na iti daya babae. Ginargari na siguro jay kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso ti inaramat na apinang gargari ijay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No isunto lang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod nga manyangay nga rod. Kas jay mo ti pinili ng asawaan. Awan mabalin na. Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo no nalpas ka. Nay, nagsapan. Ada pa'y may kadua programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agaway. Makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano ang makipagragrag sakak kat sa anak mo't anaragsak? Unay ka na ya. Nalpas lang arun ti kasaran, kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man kun saan. Manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga ron nga agawid nga ay. Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapanda ipa-check up jay basit nga apo ko ta. Taggurigur mo tan. Aya. Ala. Makilugan kang arudan ta maudi akpay. Kababain mo no tumakyas tay amin. Ang mga no ada may baga da abalayaan. Jason, ada nadlaw ko kininanang. Di naksamot kaya't aparakan ka. Bay, am ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na latikas jay. Kaya't naka-apara kanyak. Manipod ng rugi ti kasarta. Aging gaanalpas. Na kami suot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di na kaya't aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo ni kaskaso ni nanang kunak mo. Mayroam kan tumot lang iti kasdya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak nga asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalikliklikan na. Madlaw adi na kaya't akasarita. Di naksamot kaya't ngagbalin nga ipag. Saan man Kaya't naka. Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod. Nalpas lang nga rod ti kasaran. Ngam di pa'y la agawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman nga pakasar. Ala ka urayan yung latan Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglangoy iji baybay. Ay katuan kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Ijay tayon to nasilibraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katuan na anak ko. Agbalon tayo, wano. Nagrigat mo't nagluto iti mabalon. Ijay tayo itong agluto na iti kanan tayo. Ay kat mabalin lata Sana bale, taad da jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutuan tayo jay asawa ni Manong mo. Ala, tulungan kan nga agluto, Jenny. Kasi kamay. Itay ka pa ako manutidit Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't nga mindananang iyo kan ti ipag mo. Napandanag didigusan. Kat na ditay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabailat. Pasensyakan naipasubukan. Nakaturog mo't nga min ni Jason.
Wen tanabanog ang nagmaneho, tatang. Bayan nyo ang maturog, tapno makainan na. Mala, ta siya kung timang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukuam di tagay. Umay kang digusan na. Wayne, madamdama akton nga agdigaos. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito. Tapno ag-enjoy kang agdigos. Anyat di mo mapanawan di taya. Tultulungak nga ron to'y manugang ta. Taday, kaasimart. Isulaang taglutluto dito'y. Anya nga ron ti imayan na ngay no saan nga gluto. Alan, tatang, ingkay agdigusan. Baybay andak dito yan, kabailak. Umay kan, kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta? Darasem! Ray, apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagito yun, masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny at aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay, no saan nga aglaba. Kanyag mo dagita ulis ta, tay palabatan. Bay amta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mo kit din, apay aya akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala, adakit dilimod apa naggustong kankwana. Oh, naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon kala baon kan kwa na. Sa nagaputan nagagat kat baon kamut na baon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Diyak amugan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay, at senyorita, naglalaingan nan ngay. Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat-mat, iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang dito'y. Di na ngamin kayat ang makita nga agtugawa. Di kayat na, agtrabaho akanayon. Agdalos, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana ba tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakarta ni ti pagnaadan. Ha? Agpaiso, Jason? Wen, amok ti trato ni nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas ko a kurso, Jason. Iso akas jay titrato na kanya. Nung nalakala ko matimang sermon iti bakit, inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsin talatan, ta umakartan to niti pagyanan ta. Jenny, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay nga min jay may kadwa nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katwan ananang. Ngamnay, lepasan pa jay lablaba ama, di mo panawa na kas jay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. Wan ipag. No may irwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwa man niya. Wan ipag. Anyat una am alutuan ngay. Pansit wenno spaghetti. Kumpormen ay ipag. Alang aron, di pansit latan. Manggalip kan tu pa itinat nga may sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagit nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. Addan na sa pulan mi pagnaadan mi ka ni Jenny, tatang. Iso lumasin kami niti pagnaadan. Ay, kahit adda ka na kayo na ita, anak ko. No siya, kayat ko, tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe, ti trato ti inam ken kwa na. Tub-tub nga rik, mate, ang apain nak. Sa baybay akaw. Iso nasayaat no, lumasin kayo ta, may mayat mutlaang. Ngun nga ron, amok na itangar aramidan ni nanang. Ngam jak kayat ti makidinis kutir ken kwa na. Isa lumasin kami langan, tatang. Sinugsugan siguro jay asawa na, iso alimasindan. Oh, agatap kamanay na kunak. Kahit agpay sumat. Katday jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na.
May mayat metlaeng no lumasindan. Tapno amuda ti adda ken awan. Awan latam mukon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat ag susweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Ah? Pagadalan na? Wala. Uray, tad wala nga natawan ag turpos ka ni ti kolehiyo. Ha? Kayat ko nga magastusan ta. Sana balin tinapatag. Mailagpas mo ti kurso anarugyam. Kayat ko launay Jason. Saan na bali taawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela. Lakay. Nanang, pag-isi-eskwilaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny. Ha? Kastaya. No kasta nga rod, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto mo't kit diyan no maka-eskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, Nanang. Nagswerte talaga day at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat nga minunay ni Jason. Ken, love na ngamin unay di asawa na, Nanang. No siyak lamay sa, uray di na kuman pagadalon day babae. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. No ngay panawan nanto di kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny, asawak. Agyaman nak unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko. Nagsaya at kang asawa. Para mutla katatada ito, Jenny. Para ti buklen ta a pamilya. Un Jason, kit ikarik, jak sayangan ti panang paadal mo kanya. Ika gumaak ti makapasa iti board exam. Kit no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Kasino nga tato'y umawag? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Asino daytoy? Madam, umay kayo dito ospital. At dito di asawam. Intaray na dito ospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Sana ko na makapag na, Jenny, asawak. Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggad. Kapilitan a pinutad dadag iti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybayan, Jason. Adda aklaang ditoy. Siyak tagtrabaho para iti pagbiagta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanagaman ako. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wan agtali na daklatan ani ti balay. O naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot atao. Wen nga rod kaasi kamot, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyak adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko. Sapay la kuma, tadin na kanto panawaan. Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumustaan jay anak ta. Ala, mapankan, tas sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot jay anak ko. Amangan nubaybay-an jay asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na Asawa na nga ron, baybayan na kitday. O, adto yan ti kanom Jason lakay. Mangan kanuan. Adto mo ti danom mo.
Agyamanak bakat. Ala, ingkapay agsukat, ta siya akong ti mga sikaso kin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang, kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpet latamot di asawam ken kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan nanang? Nurumwarit agsapa. Ilutuan na ko ni ti kanak aging kay ti aldaw. Ket no kastoy amalem, itek outan nakmatan iti kanak. Ay na, naimbaglakit din ta nakatumpong ka iti nasingpet nga asawa. Un nga rod nanang. Oray kastoy tinagtong palak. Naragsakak latta. Tanasingpet kan naasikaso ni Jenny kanyak. Ken naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Isuitan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Un nga rod nanang. Isa nagasa taklatta. Tanakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ala, mapanakon Jenny balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Wen ananang, ket agyaman kami ata nakalagip kayo nga imay. Wen ata kayat kayo mo't ako mustaan. Katagyaman aken ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Pagrebengak ti mga sikaso ken ko nanang, taasawak ket nga rod. Ken ay ayatiklat ta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak. Kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no adaman saan anasaya at ngayon pagpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak, kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagi jay nanang. Lipatin tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay. Tapno matulungan da ka ang mga sikaso kin ni Jason. Ah? Di ka madanagan. Tasanan ang maulit tinaalas at ratukan ka iti balasang ko. Kaya't da ka atulungan. Iso ano umanugot kayo. Agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi anaimbag kin ni Jason dayta. Manang Biyanang! Nanang, pakawanan da ko ma. Nay, apay ngagsangsangit ka simbang pait. Mala, umunag ka. Nanang. Anyat sangsangitam aya. Ari kapon nyo to'y tiyan ko Nay, nagbukol. Apay anya dayta? Sikog nanang. Anya, masikog ka. Asino tinakasikog kang ka. Engkoyog mo kumaan nagawid Di yun namnamaan day jay. Taintarayan na ko nanang. Ania! Adamat gayam sigod anobya na. Di na yung bagbaga kanyak ti kadat nobya na. Ania! Engkamat mo kumatibagim tamasikog kan. Sikat irumbang ngay kasarna. Tanasikugan na ka. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko nanang. Jay nobya na ti pinili na. Kasano nga rodaytan ngay? Awan may parang mo nga matasikog mo dito'y lugar tayaw. Anyalat sa dagiti tao ngay. Ibagada disgrasyada ka balasang. Kat, anya nga rod. Pudnumot nanang. Ay, sana mabalain. Jack kaya tamachismis ka. Pagpiestaan da ka na dagiti chismo sa dito'y lugar tayo no kasta. Aduman ti may bagbagadaan no kwa. Ay, imala iti inana. Kung kunadan tumanoin. Takasta ka nga ron nga awan na daklam nga amam. Taintarayan nak mag-ide dya amam. Unay ka ngaminan. Apay ay di kag pampanunaw to. Amom may tinaglabasan ta. Apay nga yung palubos makasta ti pagbanagam. Sorry nanang. Nailawan. Ay, kasano nga taday tuyan. Ay, diya kaya ti may babaen. Di mo lang amin pinili mat dinakirelasyon anya ka mat tanalis. Saan nakarumrumor dito'y balay Tapno saan da ka makita dagiti tattao. Mabalin nga rod mat ayati kasta. Masapul ngagpa-check up ka. Masapul nga iwan am tasikog mo tawan am mo dayta.
Nanang. Ay, anya nga tayo tinasaya at maramid. Ay na, makulkol ti ulaw. Mala, manganan. Nakaluto ako, naalis. Wan nanang. Nagpatnag ang nagpampanunutak. At dapamuspusan, wanuwagas. Tapnusan ka may babain. Ah? Anya pamuspusan nanang. Masapul nga dapagparangan ta nga amata si Kugmaw. Ha? Asino kumangay? Adama mo ki jay ilay. Lumakaya na baro day jay. Aglaklako iti balot. Anya? Tila mapampanunot yumat. Pagparangan tala ang mat. Saan kayo mga agkaida? Wanuan niya pa'y dita? Paumayan ta diti balay. Anya? Saanan ang masapul nanang? Anak ko, no maamuan dati kasasaad mo, sigurado ako na undang iminaka. Ba nagadyak kayat adenggan? Ay, imina, agpadada, disgrasyada. Kung kunada na, ay jak kayat ti makangagiti kasta. Ang mga nooman ay lapak apa akto daytan. Isatap na awan makuna ti tao, agsapol ta ita agbalin nga ama kampay ide ta si Kugmaw. Nanang. Siyak ti masuro ti tagundaway alays. Sika makagapuno apay nga ramidak ti kastoy. No di ka kuma nagpaspasikog di awang kuma ti kastoy parikot. Balut! Balaut! Umay ka man ditaw! Anong tigatangan yun, na? Ikan nakitidwa. Kanak dito yun. Ang kabayatan ti panangan ko. Adaman ibagakan ka. Ay, anyat nagan mo tayan? Amarilyo, na. Amarilyo. Nagpintas pa'y gayam tinagam mo. Di mo baak ka? Ha? Ay, ninanamag. Baruka kung ayaw mo't tapno sana madlaw. Adto yung tibalot, na. Ay, agyamanak. Ay, wan. Kaya't mo ti extra income amarilyo. Sideline. Ha? Ay, uwa na. Anya nga, sideline da ita. Saan ka marigatan iti daytoy? Awan ti aramidem. Saan ka ngagtrabaho? Kuyogam laang janak ko no kas jarum wari je balay. Kan umay kalag maramarang mangi je balay no kas je nga awagang ka. Ha? Agpamarang ka nga ama ti sikog janak ko. Tapno sana chismisan dagiti kalugaran me. Tapno sanda nga ibaga a disgrasyada janak ko. Anya? Adayamot kasta. Ada, ano kaya mo? Tangdanan ka, 300 ti may saldaw. Ay, nagbasitan nga. Mataktakak pa eh. Pasaray hapdila ang mo't. Mabiit mo't lati pa ng kuyog mo itanak ko no kas dyan pa nagpa-check up. Makalako kan tupay numalpas. O ang saan nga ta? Apakadadaulan ti reputasyon ko na ita. Saan? Talalaki ka mo? O nya, ibagam no kaya mo? Tanusan, agbiro ka kiti sa balay. Sige. Pagbigyan kayo, na. Naimbag ko na, tasuki kayo. Kababay numot ka na kayo. Alay, singkag pa-check upin ton bigat ije health center Kuyugan da ka di nanang. Wan, kuyogan na ta na amarilyo. Ha? Asino nga amarilyo? Katay tangdanak nga agparang nga mata si Kugmo Anya? Gwapo? Dayta! Dayta kinausam mo iti gwapo, iso na si Kugang ka. Linoko na ka. Nanang. Gwapo. Gwapo man kan saan, awan maaramidam. Basta sumurot ka latan iti kayat ko mapasamak. Tadyak kaya ti makangkangag iti sao. Ay, kat ala makaamu kayo nga rod, nanang. Naimbag nga oras mo, ading. Pakaragsakak ti makaamukin ka. Ay, siya kayam niya amarilyo. Sukik ni nanang mo iti lakok abalo. Ala, agtugaw ka biit manong, taayabak ni nanang. Nanang, ayan nyo. Wow, numayakon. Nala, mapantay nga rodan. Tadamat na amarilyaw. Nagamam mo kayon? Wan nanang.
Anyamot jay pinili yung alalaki ngay. Kat no nagwapo ti amatoy si Kugko. Kadamit sura ni Amarillo No para kanyak, gwapo ni Amarillo. Agpili-pili ka pailaan kat saan mga agpaypay so anubium. Una, ngamanyalat sa wandagi ti tattaon ngay. Ang mga nuko na enda adyak man la nagpili iti nagbalin anobyo. Oranyat sa wanda ditan Tinapatag ang damay parang mo nga mata si Kugmaw. Alaki din, mapantayaw. Ni, nakiasawa ka magaya manalis. Ay uwan Risa. Ay wan Risa, dayjay man o asawa na jay nakatugaw ijerwar. Isugayam. Taga ano nga di asawa malis? Kwa. Ay taga kabang ibang nga ilay, balasang kaw. Mala, di mon interview ni Alice, ta nasakit tingipan na. Iso asa ano na yung agsasauday ta. Tinapatag, na itudunakan kan no asino ti ama ti sikog na. Mala, umuna kayo na magna, tasarunwan kayo, Amarilyaw. Kibinam ta anak kaw. Wala na. Ay saanan? Apay, masapul pa lang agkibin tayo. Magnatalatan. Ay, sorry ading. Agtungtong palaklay ti bilin ti inam. Mala, uray di kay nga ron agkibinan. Basta ginasidag kayo ang magnatanay. Malabasan tayong ti store. Mala, agin nasidag ta amag na ading Alice. Anyat mismiso utam di ta, Alice. Apay, di mo kaya tararamidag. Agsaw ka. Sana kasta na kami suot kalat taditan. Di mo kaya tararamidag? Di yung mat ngamin pinilpili mo't ti pinagparang yung nga amatoy si Kugko. Tay kumamot katairanan Kanatarmo niya Amarilyaw. Anya pailat sa pulam kang kuana ay Saan mo? Ay, saan kang kaangam siyak na taer iti panagkitak. Di mo amo ti mangkita iti nataer. Ay wan, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Mapantayo ayaban tamanan niya Amarilyaw. Tapno da makita da nga amata si Kugmaw. Uray saanan nga umay day di lalaki. Ay paumayan ta. Tapno da makita da gidya chismosa kakabagyan ta nga asawam. Jak mapanan. Dakailat mapanan inton kasarnanang. Anya, saan amabalin? Umay ka, tanay. Naamwandan amasikog ka. Damdamagan da ka no asino ti asawam. Isu nga ikuyog ta na Amarilyaw. Tapno da makita da nga asawam. Kampay iday. Taga ano nga jay asawa ni Alice, Marisileng. Taga kabangibang nga ilay, pare ka naur. Anya trabaho na nga Mangup opisina. Ngam gapo iti kinagagana. Ag side-sideline nga glaklako iti balawt. Ay, ay mayat at nagagut gayam. O kahit kano nga iti kasar. Madanon tulat ta, paray. Isaganaan da kanupay nga minanay bagday ta. Katwin narigat tagkasar no bitin ti kwarta. Nang runa kat ado ti tao di ti lugar tayaw. Ay wana, pudno ta kunam paray. Adan to na po kaw maray. Kat maragsakan para ijay anak mau. Ta saan anay tulad ken ka. At least, adama ko na nga amatisikog ni Alice nga oray saan da pa yan nagkasar. Sige, panawan ka dito yan paray. Tanay adapay gayang papanak. Sorry maray. Nasa aircon samot ng tiriknam. Awan maday nga intensyon ko. Sorry mari pasensya ka niti panagsasaok. Kauray siya, kagurak mo't tibagik no dalduma, tatila maisawsawang kuno kwa. Diyak mapupuutan. Nanang, ang ganakaksan. Ang sikalan ti tiyan ko. Ay, sus, kasano day tuyang nga? Isapay jak na isagana dagiti balo na may ospital. Mapantayon iti ospital. Nagsakit na yan ti tiyan ko. Sige, mabait lang nga ron. Inakbang ayab, iti pangilugan hakin ka anak ko.
Hello, Amarillo. Sa dino tayo mo? Adak diti balay. Urayak ti awag yaw. Tanay, awan lakok abalot ita. Ayaban na kadimanayon? Wan, umay ka ita dito ospital tanay naganakan ni Alice. Ay, sige nga na. Umaya ka na, Kaus. Ang agbantaya ka day? Wan kadwaam ta anak ko dito Agawaam, taurayan ka sa aktor umwaran niya. Asino nga'y timbagam nga ama tasikog mo anak ko? Kat jepod no nga ama na alangan ani Amarillo ti ibagak nga ama ti anak ko. Ay, sa bagay. Di da ka maamam mo dagiti nurse kan doktor dito Di dan to siguro maamuan ijay lugar tayaw. Ay wan, paumayan niya Amarillo. Bantayan na ka dito ospital. Agawid akbit tayo nakagpakan iti dingwan ijay balay. Ni, anyat sa ngitam ngay. Masyanak lang amin iti anak ko nana. Pinanawan ti ama na. Intarayan na kami. No nagpanunot ka ko mga minanaimbag di sana kasta tinagtungpalam. Ang amala, at daditan. Ay wanam kit dita anak mo. Sapay naglukmag, nagkiyot ti apukok. Nana. Basta di mon ulitin ti kastaan na pagteng mo Pilyam to na naimbag ti pakin na yatamwan. Di kag dardara sudaws. Adto ti tangdan mo Amarillo. Tangay nakarwaran ta anak ko'y ospital. Mabalin mo ta agawid. Ay, napuyata na ka nagbantay iti ospital nana. Mabalin ka na nga iridip ko biit dito sa payaw. Agawid aktaw na maramdama. Sige. Iturog mo nga raw. Tagluto akit ipang malaman tayaw. Mangmalam kan tupay sa kagawid. Agyamanak na na. Ay, manot taon yawn. Ay, bakit ako na? Nasuro ko na 6 steak. Ay, mabalin pa ay. Mabalin pa ite. Mabalin mo pa iti makiasawa. Ay na, no adda plano ka makiasawa, idi pa'y lakuma, Amarillo. Linipat kunday ta sa asawa. Apay ngay, sayang ti kinapintas mo na na. Ma'am, napimpintas ka man ngam jay anak mo. Saan mo akarupropan ni Alice? Jay ngamin ama na ti kaing ingas na. Kaslasaan mo nga anak. Napimpintas ka ngamin ngam isaw. Uray bumakit kan, rumwarlat ta ti kinapintas mo. Ta nalaing ka ngamin nga agdala. Magtal na ka mamat Amarillo. Oray di nakpasablugan, pakanan ka dito'y balay. Saan ka matapas pasablugan, nana? Nana, lungay agaramakkan ka, kaya't nakngata. Anya, ay sus, ay isan man natilay bagbagam si ka, Amarillo. Sardengan nakman arabrabakin. Ala, kung na iti agundaway, nana, kinapudno na, damo pa'y laapan nakakitakin ka idi-ijay ili. Idi gimatang kay tilako kabalot, nadlaw kon ti kinapintas mo. Itataka ng tiyo umay ko diti balayaw. Rimusing matan ti panagayat ko kin ka. I love you, nana. Siling. Saan man natilay bagbagam si ka, Amarillo? Apay di ka madurman kanyak. Adayo abakbaketak ngam si ka. Kasla anak kan. Adda aya binaketan kan inubingan kan ayat. Awan, siling. Isa palubusan na kumaamang nyibkas iti ayat ko ken ka. Ay ayatin ka. Kat nakasagana ak amang ikasarken ka. Apay no jay anak ko laangan tarmam. Ta isuti bagay mo nga asawaan. Awan riknakken ko na. Si Kati ay ayatag. I love you so much, siling. Anyat pang panunutan nyo, nanang. Nagadayo tinakaiturungan ti imatang nyo. Ay, mariribo ka na kanak ko. Apay? Ay, kasano nga taday to yan?
No kaano mo tabi makita kun iso matipan nakarik na kiti kastoy. Di kay maawatan, nanang. Ay kwa, agar aram ngamin ni Amarillo kanyak. Kani, adamutin panagayat ko kang kwa na anak ko. Anya, kat ubing kayo pa'y mat. Nasurukla a 60 yu. Mabalin nyo pa'y timakiasawa no kayat yu. Total, nasingput mo't dayjay nga Amarillo. Wan ngam, ay, kasano day tuyen ngay. Awan mo kidi makunak kang kwa na anak ko. Kat agyaman nak ano maawatan nak. Kat aklunan yun Ay, no aklunak. Anya laangan nga tisawan dagiti tao. Damuda, sika ta asawa na. Sa ita, siyak gayam ti kasar na. Di ibagadan nga inagaw ko kan kanya Marilyaw. Kat ibagayo apam marang laang ti amin. Naimbag no mamati da. Nay, nagkuyog kayo mo't itim anugang mo marisileng. Apay adiyo kadwa ni Alice. Kun papananyaw. Ay kwa. Kwa, Maridalen. Ay, jak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo. Ay kwa, ay kinapudno na. Pinagparang mila idi nga asawa ni Alice na Amarillo. Ngam saan ka day? Kung kunamilaeng dayjay. Anya, Da kami ka di tiagayan ayat ken na Amarillo, Maray. anya. Di ka man mangrabak, Maray. Manglukloko ka mo't. Saan man, Maray? Talaga ada kami ken ni Amarillo tiagayan ayat. Katnay, umadanin ti panagkasarme. Anya, oh, jackpot yan, Maray. Manugang mo, asawaam. Adakit kastan. Lukasta. Inagaw nga rod. Ani marisiling jay asawa ti anak na Maray. Wan nga taa. Jak ko mapatyan nga agayan ayat da. Ngam naglailo damot iti tunggal maysa. Way, nakitak mo't lang ti panagkuyog day ti naminsan Maray. Anya laangin nga ti may bagajay anak na. Inahagaw na mo't jay manugang na. Saan ko nga inagaw na Amarillo ko na lang arudan? Ha? Mamin ano aya mga ibagak apam marang lang ti panagasawa da Amarillo kan tanak ko. Kasano aya ti pamay ka mangilawlawag kada kayo. Ne, di kagungat amare. Mas daaw kami lang amin. Kasanaw, ibagbagayaw nga inagaw ko na Amarillo ko sa amad. Ay, awan nagkinawatan day tanak ko. Kampay idilaang dayjay. Ngam kinapudno na da kami tagayan ayat kanya Amarillo. Naawatan yaw! Siling darling, nakalidliday ka manan. Saan kan samot na naragsak iti umadani na panagkasarta? Ay, ditan sa patuloyan ng tikasar, Amarillo. Anya, naiapay ngay. Masuro na nga main ka nagiti kalugaran may. Siyak mutin ti pagchichismisan da. Ibagbagada pa nga inagaw ka kano ka ni Alice. Kahit umdas ka din day ta apakaupayam. No talaga nga ay ayatin nak, ilaban mo ti panagayat mo kanyak, takas taak mo't kan ka. Adumot lang ti negatibo amang mangagaw, ang baybay aklang. Jak ikan kano ti sasawan ti tao. Bayam nguray anyat ibagbagada. Awan pakibyangan da kadata. Amarillo. Saan kumaaday ta ti pakaupayam? Ngam no kayat mo, uray ag secret marriage talatan. Unsa? Ta sigurado pagsasaritaan datan tumalaang inton kaaldawan ti kasarta. Sige nga ron. Kadno malpas ti kasarta, agawid tan iti lugar may. Tapno saan na ta makitkita ditoy. Kasanungay ta anak ko kanta apukok no panawak idaan. Kasaritam idan no kayat dati sumurot ka data, ta ikuyog ta idan. Saanan, nanang?
Di kam sumurutan, tawan agbantay dito'y balay no panawan tayo. Kat kasano kayo nga rodan ngay. Ay na, di da kam pagdanagan nanang. Kabailak ti agdiskitar para iti pagbiag mi. Ken inawagan nakgayam jay ama ti anak ko. Kit nagkari amang ted iti suporta ti anak na iti binulan. Ay ka nasayaat nga rodano kasta. Nanang, iso adidak pa kadanagan. No para kanyak, may mayat no ijay lugar da Amarillo ti pagnaadan nyo. Tapno maliklikan nyo ti makangag iti saan anasaya at kadag iti kakalugaran tayo. Ay, wan, tama ba enak? Ibagbagada ngay nagaw ko ni Amarillo kang ka. Ala, saan abale ta saan mat nga agpaiso nanang? Di yu ikan kano dagit ang ibagbagada.